U Srebreničkom selu Ratković islužen je pomen za 24 Srba koje su prije 30 godina ubile muslimanske snage iz okolnih sela i Srebrenice. Većina stradalih bili su civili, a ubijeni su u svojim kućama i dvorištima. Muslimanske formacije iz pravca Srebrenice, zatim komšije iz pravca Osmača i Gvorišta napali su selo Ratkoviće 21. juna 1992. godine. Od 24 ubijenih, 22 su bili civili, uglavnom starci. Petku Pavloviću ubili su 72-godišnjeg oca. A zašto je ubijen? Zato što neprijatelj tada nije birao žrtve, ni mlade, ni stare, ni žene, ni djecu, jer su ovdje ubijena i 3 brata Rankići. Ovdje su ubijeni taj dan i zaklanih žena u Donjim Ratkovićima, u Dučićima, u svim okolnim selima. Dakle, žrtve nisu birane. Mileni Stojanović pobili su 10 članova porodice. Ona je pobjegla ka Drini i preživjela je, kaže, pukom srećom. Vatajte i koljite i vikali su iz susjednog sela ove dvorište i mali gore snaša, dole nema ni jedne, vatajte i koljite i čura naprijed, Alina, pobjeda je svašta, eto, ne znam šta da vam ja kažem. Selo Ratković poznato je i po tome što je ovdje nastala fotografija Dobrine Prodanović, majke koja u ruci drži lobanju ubijenog sina Živana. Ta fotografija, međutim, lažno je prikazana kao dokument o stradanju Bošnjaka. I to je ono što iskrivljuje sliku o svemu ono što se dešavalo u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu, a sve u cilju da se okrivi jedan narod, srpski narod, i da se na njih stavi jedna mrlja, odnosno pečat, i da svi oni zločini koji su se dešavali na ovim prostorima pripišu se srpskom narodu. Svjedoci umiru, tragovi se brišu i pitanje je da li će neko od preživjelih dočekati da tužilaštvo i sud BiH procesuiraju nekog počinioca zločina u Ratkovićima, ističu u organizaciji porodica poginulih. Poruka je da mi nećemo odustati od traženja istine, da mi nećemo odustati od toga da oni koji su činili zločine odgovaraju i da izvedemo pred sud pravde svakog onog koji je ubijao srpsku nejač. To je bila genocidna namjera iz razloga što su u svakom selu ubijali sve na što su naišli. A to se može tretirati kao genocidna namjera, ali međutim to nikoga ne interesuje od stranih institucija koje se bave pitanjem proteklog rata. Zločinci, pripadnici takozvane armije Republike BiH prilikom upada u selo srušili su i spomenike i oskrnavili grobove u namjeri da potpuno zatru tragove srpskog postojanja na Srebreničkom području. Koliko su uspjeli, potvrđuje i podatak da je od nekadašnjih 100 domaćinstava danas u Ratkovićima samo jedna srpska porodica.